ශානික්කන් රාසමානික්කන් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 4ක කාලයක් ලැබෙනවා. நன்றி அவைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர்களே. மிக முக்கியமாக இந்த விவாதத்திலே பேசும் பொழுது இந்த என்வாயன்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரியோட சம்பந்தப்பட்ட இன்னொரு விடயத்தையும் சொல்லியே நான் இந்த விவாதத்தை ஆரம்பிக்கலாம் நினைக்கிறேன். எங்களுடைய கௌரவ ஹெக்டர் அப்புவாமி அவர்கள் மிக முக்கியமான ஒரு பிரேரணையை முன்வைத்திருக்கிறார். கௌரவ பிரதி அமைச்சர் அவர்கள் தான் நான் நினைக்கின்ற இந்த விவாதத்துக்கான பதிலுரையை ஆற்றுவதற்கு எங்களுடைய ஆண்டன் ஜாயக்கொடி பிரதி அமைச்சராக தான் இருப்பார் நான் எதிர்பார்க்கின்றேன். உண்மையிலே கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே கடந்த வருடம் வெள்ள அனர்த்தம் வந்த பொழுது மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் இருக்கும் மக்கள் மாத்திரமல்ல கிழக்கு மாவட்டத்தில் இருக்கும் மக்கள் பல அசௌகரியங்களை முகம் கொடுக்க வேண்டிய சூழலுக்கு தள்ளப்பட்டார் என்றால் அந்த காலப்பகுதியிலே புதிய அரசாங்கம் தயார் நிலையிலே இருக்கவில்லை. இருந்த போதிலும் கூட கடந்த ஒரு வருடத்துக்குள்ளே நாங்கள் பல முன்மொழிவுகளை அரசாங்கத்துக்கு அனுப்பியிருக்கிறோம். மிக முக்கியமாக கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் அ டிசாஸ்டர் சேஃப்டி சென்டர் 4 டிசாஸ்டர் சேஃப்டி சென்டர்ஸ் வேத்துச்சேனை போரதீவு பற்றிலே உண்டு, பிரம்படி தீவு கோர்லைப்பற்று தெற்கிலே உண்டு, எருவில் கோடமடு மண்முனை தென்னிருப்பற்றிலே உண்டு, பண்டாரியாவளி மண்முனை சவுத் வெஸ்ட் டிவிஷன்லேயே உண்டு. இது சம்பந்தமாக ஆய்வுகளை செய்து அனுப்பப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த வகையிலே வெள்ள அனர்த்தம் தற்பொழுது வந்து கொண்டிருக்கின்றது. இந்த வருடத்திலேயும் கூட எங்களுடைய மாவட்டம் பாதிக்கப்படுமா இருந்தால் இந்த விடயம் சம்பந்தமாக உங்களுடைய கவனத்தை முதலாவது எடுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த கடிதத்தை நான் உங்களுக்கு இந்த இடத்திலே சமர்ப்பிக்கிறேன். இது மாவட்ட அரசாங்க அதிபரால் அனுப்பப்பட்ட ஒரு கடிதம். தயவு செய்து இது சம்பந்தமாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். ගරු සභාපතිතුමියනි දැන් මේ විවාදය පටන් ගන්නකොට ඇත්තටම අද අපේ ගරු හෙක්ටර් අප්පුහම් මන්ත්‍රීතුමා ඉතා වැදගත් යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරා. හැබැයි මේ යෝජනාවේ අමාත්‍යාංශ දෙකක් මම හිතන්නේ සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍යයි මින් ඉදිරියට. මොකද සෙනසුරාදා ඔක්තෝබර් මාස 18 ආපු ගැසට් නිවේදනය අනුව GSMB ආයතනය මම හිතන්නේ මින් ඉදිරියට පරිසර අමාත්‍යාංශයත් එක්ක සම්බන්ධයක් නැහැ. ඒ GSMB ආයතනය පරිසර අමාත්‍යාංශයෙන් ගලවලා මිනිස්ට්‍රි ඔෆ් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වෙත ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ගරු හෙක්ටර් අප්පුහාමි මන්ත්‍රීතුමා තව විනාඩියක් කාලයක් තිබෙන්නේ. අවසන් කරනවා. යෝජනා කරපු විදිහට දැන් කාබන් ක්‍රෙඩිට් වේවා නැත්නම් එහෙම නැත්නම් අපේ G20 නැත්නම් ක්ලයිමට් ගෝල් සඳහා යනවා නම් මම හිතන්නේ ලංකාව තුල මේ හෙක්ටර් අප්පුහාමි ගරු මන්ත්‍රීතුමා යෝජනා කරන එක ඉතාමත්ම ෆෝවර්ඩ් තින්කින් ඉදිරි කාලයේ වෙන්න ඕන දෙයක්. හැබැයි මේ වෙනකොට ආණ්ඩුව වහාම මැදිහත් වෙන්න ඕන කාරණයක් තියෙනවා. වහාම මැදිහත් වෙන්න ඕනේ. මොකද නැගෙනහිර පළාතේ තිරිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ කුච්චවේලි ප්‍රදේශයේ මේ වෙනකොට ජාතික ජනබලවේගයේ ආණ්ඩුව යටතේ විනාශයට පත් වෙමින් තිනවා. ඒ මුහුදු තීරය ජේම්ස් ග්ලෝබල් කියන ආයතනයකට ඩිරෙක්ට් ඒ කියන්නේ චෙයාර්මන් හැටියට GSMB ආයතනයේ හිටපු සංජය පෙරේරා මැති පුද්ගලයා දැන් ඒ ජේම්ස් ග්ලෝබල් කියලා පෞද්ගලික ආයතනයක කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක් හැටියට ඇවිල්ලා ඒ ප්‍රදේශයේ ඇවිල්ලා ලංකාවේ ඉතිහාසයේම මේ වෙනකල් මයිනින් ලයිසන් ගරු එමතුමා දන්නවා. ඔබතුමා GSMB ආයතනයේ වැඩ කරා. මේ වෙනකල් එක්ස්ප්ලොරේෂන් ලයිසන් විතරයි දීලා තිබ්බේ GSMB ආයතනයේ. ගරු ජනාධිපතිතුමා අනුරකුමාර අවසන් කරනවා සභාපතිතුමනි. ගරු ජනාධිපතිතුමා අනුරකුමාර දිසානායක ජනාධිපතිතුමා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කරපු හැන්සාඩ් එකෙන් ගත්ත කතා දෙකක් තියෙනවා මං ගාව. ඒ කතා දෙකේ දිනෙත් එක්ක මම ඔබතුමාට මට ලබා දෙන්න පුළුවන්. 2023 ඔක්තෝබර් මාසේ 19 වෙනිදා එකක් තියෙනවා. රමේෂ් පතනගොඩට එමතුමා පිළිතුරු දීලා තියෙන්නේ. ඉතා පැහැදිලිව එතුමා කරපු ප්‍රකාශයට සහ අද ඔබතුමා 18 වෙනිදා දක්වා ඔබතුමා වගකීම් යුතු හිටපු අමාත්‍යාංශයේ ක්‍රියාකලාපය පිළිබඳ විශාල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අද ජේම්ස් ග්ලෝබල් ආයතනයේට එක ආයතනයකට අවසන් කරනවා සභාපතිතුමනි එක්ස්ප්ලොරේෂන් ලයිසන් එකක් ඒ ආයතන විතර නැගෙනහිර කුච්චවැලි මඩකලපුව මේ සියලු ප්‍රදේශවල ඉල්මිනයිට් khනිජ වැලි අහක් කරන්න මේ දීලා තියෙන එක පිටිපස්සේ කවුද ඉන්නේ? මේ ආණ්ඩුවේ මේ ප්‍රතිපත්තිය මේකද? මේකටද මේ ආණ්ඩුව ජනතාව ගෙනාවේ? ඒක නිසා ගරු හෙක්ටර් අප්පුහාමි මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාගේ මේ වැදගත් යෝජනාවට සම්බන්ධ වීමේදී දැන් රටේ පවතින මේ ගැටලුව පිළිබඳවත් මට කතා කරන්න අවස්ථාවක් ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙමි. இது போன்ற மேலும் பல முக்கிய சுவாரஸ்யமான செய்திகளை அறிந்து கொள்ள லங்காஃபோ யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எமது செய்திகள் உடனடியாக கிடைக்க பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள். அத்தோடு எமது செய்திகளை மற்றவர்களும் பார்வையிட ஷேர் செய்யுங்கள். நன்றி.